Poštovani prijatelji, uvažene zvanice, cenjeni umetnici i čuvari narodnog blaga, dragi krajišnici, dobar dan i dobrodošli na 20. jubilarni festival Krajiški biseri. Sada već daleke 2003. godine na prvom izdanju ovog festivala zapevana je krajiška izvorna pesma, čiji stihovi nastavljaju da se nižu na ovoj sceni već punih 20 godina. Na radost i ponos Srba sa krajiško-dinarskog područja, ali i brojnih ljubitelja našeg tradicionalnog pevanja, Krajiški biseri u Plandištu su centralno mesto okupljanja najboljih izvornih pevačkih grupa iz Srbije i regiona, koje neguju tradicionalno pevanje krajiških Srba. Ovaj festival postao je i prava poslastica i nezaobilazna destinacija za veliki broj istraživača, etnomuzikologa, profesora pevanja, studenata i đaka, etnologa, književnika, narodnih svirača i pevača i drugih umetnika koji ovde upoznaju i usvajaju krajišku pesmu u njenom izvornom obliku. Kroz institucionalnu saradnju sa Nacionalnim komitetom za nematerijalno kulturno nasleđe 2012. godine krajiška izvorna pesma Ojkača upisana je u prvi nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. A od 2013. godine, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, pokrenut je i poseban projekt koji traje već 10 godina i koji se bavi istraživanjem, stručnom obradom, dokumentovanjem i promocijom nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba krajišnika. Tako su krajiški biseri izrasli u manifestaciju od nacionalnog značaja i prepoznati od strane društva, institucija i stručne javnosti kao čuvar i reprezent srpske kulturne baštine i redak primer dobre prakse zaštite i negovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa koji ima zaokruženu umetničku, istorijsku, naučnu, dokumentacionu i praktičnu vrednost. A sada, dozvolite mi da vam predstavim čuvare narodne tradicije koji na ovogodišnjem festivalu nastavljaju stihove krajiške izvorne pesme započete pred 2 decenije na ovom mestu. Muška pevačka grupa Kulturnog umetničkog društva Marija Bursać iz Banatskog Velikog Sela. Ženska pevačka grupa Vreteno, Kulturno-umetničko društvo Ilija Preradović iz Banatskog Karađorđeva. Krajiška grupa Perućićani, Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke. Iz Zapatina nam dolazi ženska pevačka grupa Etna, Kulturno-umetničkog društva Carza. Ženska pjevačka grupa Banija, zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije iz Beograda. Ženska pevačka grupa Kulturnog umetničkog društva Ćirilo i Metodije iz Busija. Muška pevačka grupa Oroz, Kulturno-umetničko društvo Carza iz Zapatina. Iz Prigrjevice ženska pevačka grupa Banija. Muška pjevačka grupa Banija, zavičajno udruženje Banijaca, potomaka i prijatelja Banije iz Beograda. Iz Stare Pazove dolazi ženska pevačka grupa Milojke, folklorni ansambl Dukat. Pjevačka grupa zavičajnog udruženja građana Ćiro, Lička kaldrma Drvar iz Batajnice. Ženska pjevačka grupa Kulturnog umetničkog društva Krajina iz Beograda. Takođe iz Batajnice dolazi muška pjevačka etnogrupa Banijci. Iz Kikinde ženska pevačka grupa Akademskog društva za negovanje muzike Gusle. Pjevačka grupa Sinovi Krajine, Kulturno-umetničko društvo Budisava iz Novog Sada. Kao specijalni gosti u revijalnom programu nastupit će i mlađa i starija grupa folklornog ansambla Kulturnog umetničkog društva Mladost iz Velike Grede. Folklorni ansambl Kulturnog umetničkog društva Krajina iz Beograda.
guslar Miodrag Spremo i izvorna pevačka grupa Sretenjske zore iz Ranilovića. Festival Krajiški biseri je najuspešniji i najprepoznatljiviji i najznačajniji projekat koji već pune 2 decenije realizuje zavičajno udruženje krajišnika Nikola Tesla. U ime organizacionog odbora obratit će nam se Nikola Vezmar, predsednik udruženja i domaćin ove manifestacije. Poštovani prijatelji, uvažene dame i gospodo, dragi gosti, dragi moji krajišnici, dobroveče na 20. festivalu Krajiški biseri. Evo, kao što ste čuli, 20 godina radimo na očuvanju naše tradicije, običaja i izvornog pevanja. Zahvaljujući mnogim od vas koji učestvujete u ovome kao izvođači, ovo opstaje. Želim samo da kažem da za ovih 20 godina bilo je tu naravno i uspona i padova i podrške i onoga što nije baš podrška, ali ovo danas govori o tome da smo na dobrom putu, da smo uspeli da očuvamo tradiciju. Samo kada pogledam ove mlade koji danas nastupaju, pre 20 godina nisu bili ni rođeni. I to je ono što daje garanciju i sigurnu budućnost opstanku naše tradicije, a s time i našeg naroda. Ja vas pozdravljam i želim da večeras uživate u ovom 20. festivalu i nastupu pevačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava. Živjeli! Veoma brzo po pokretanju festivala Krajiški biseri, nacionalni značaj ove manifestacije prepoznale su brojne državne institucije. Najznačajniju podršku već punih 15 godina imamo od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Zaista posebnu čast i zadovoljstvo nam je da danas sa nama je pomoćnik ministra za kulturno nasleđe i digitalizaciju, gospođa Danijela Vanušić. Molimo gospođu Vanušić da nam se obrati i da zvanično otvori jubilarno 20. izdanje festivala Krajiški biseri. Uvaženi domaćini, zvanice, izvođači i ljubitelji izvorne pesme, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da u ime Ministarstva kulture prisustvujem ovom događaju, izuzetnom ne samo za ovaj kraj i ovaj grad, već i celokupnu srpsku kulturnu panoramu i oblast zaštite kulturnog nasleđa kojoj i sama pripadam. Danas sam ovde sa vama da zajedno podelimo radost i ponos, što zahvaljujući predanom radu zavičajnog udruženja krajišnika Nikola Tesla, naša izvorna pesma traje i opstaje, a reprezentativna manifestacija Krajiški biseri proslavlja svoj jubilej 20 godina postojanja. Kroz vekove stvarane, negovane i danas nama poverene na čuvanje, ojkača, rozgalica, groktalica, gusle, diple, gluvo kolo, grmeš, vučarenje i brojni drugi tradicionalni izrazi postali su sve prožimajući identitetski emblem Srba krajišnika koji, zahvaljujući ovom festivalu, živi punim plućima. Svake godine u Plandištu, kroz muzičke izraze i originalne interpretacije, mogu da se dožive duboke emocije, oseti vitalna životna energija, ali i crte nostalgije koje krase izvornu krajišku pesmu. Pored takmičarskog dela u kom imamo priliku da uživamo u nadmetanju živopisnih glasova, ovaj festival opravdava jednu od svojih možda i najvažnijih ciljeva, a to je prenošenje tradicionalnog znanja na mlađe generacije. Prestižnost nagrade i trajanje krajišnih bisera uz učešće svih koji ovde dođu da pokažu svoje znanje i umeće, čuva, ali i obnavlja, daje život i vitalnost ovoj dugoj tradiciji koju jedni naslede mlekom, a ostali uče celog života.
Zahvaljujući inicijativi zajednice koja neguje izvorno krajiško pevanje i festivalu u Plandištu koji predano i utemeljeno okuplja sve snage, pevače, istraživače, etnomuzikologe, književnike i druge umetnike, izvorna pesma Ojkača je od 2012. godine upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. To je obaveza koja oblast zaštite kulturnog nasleđa usmerava da podržava i visoko vrednuje izvornu krajišku pesmu kao i deo dugoročne strategije negovanje srpske muzičke tradicije. Plandište je središte, mesto okupljanja i predane revnosti na očuvanju kulturnog nasleđa i duhovnosti srpskog naroda iz Krajine, čiji nesebični trud i ljubav nam omogućuju da ostanemo u dosluhu sa precima i ne zaboravimo odakle dolazimo. Uvaženi organizatori, domaćini, učesnici i gosti, u ime Ministarstva kulture i u svoje lične ime, hvala vam na predanom čuvanju, negovanju i promociji krajiškog tradicionalnog pevanja, ali i očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Želim vam da istom snagom, žarom i posvećenošću nastavite i dalje, a Ministarstvo kulture će vam na tom putu biti pouzdana i nesebična podrška. U to ime proglašavam jubilarni 20. festival Krajiški biseri otvorenim. Živjeli! A sada, po ustaljenoj tradiciji, pevački program počinjemo sa himnom festivala, pesmom Nema raja bez rodnoga kraja. Nema raja bez